Jedino sam zanimljiv kao pobjednik regionalnog natjecanja barmena koji se tradicionalno održava već 6. godinu u sklopu sajma Gast. Od 6 puta, evo ja sam pobjedio 4. Što se tiče receptura, tu poznajem negdje oko 400 i nešto receptura, a imam svojih stotinjak, 110-20. Najdraži mi je rum. Zašto rum? Pa zbog toga što, ne znam, meni najbolje paše. Nisam ljubitelj, ne znam, vodka, tako, džin, isto tako, viski, teško. Ali rum je baš alkohol koji mogu miješati sa svim sokovima i najbolje ga poznajem u dušu. Dekoracija je samo jedan dio koktela. Znači, najbitnije je sastav koktela, a dekoracija je onaj vizualni dio. Trenutno ne radim nigdje, a inače ljeti radim u koktel baru Michigan u Tučepima. Što se tiče samih koktela koji se u Splitu piju, pa gledajte, ljeti u Splitu bude velika koncentracija turista, tako da šarena je karta. A konkretno kod nas u Splitu nema kvalitetan koktel bar. Evo, vi meni nabrojite jedan koktel bar gdje ćemo otići ja i vi na koktel. Uključite sva čula.